Okay, no, that's a essential. I think we need to go and get something to eat so that now going to. Thatha imali uyonke nabakuphi uyeva kambi Yona le mali le bangiphatha. uyisevele imali uvule kwebhizinisi ana kwakho lomuhula abantu Manje ngivungana la ketini. Vulwa ngalesikhathi la. Qhamuka. Utokuqhamuka ngokusimemedela. Ngiyetkhiyetela lapha eketini. Ngifuna Khiyatani. ngenza imoto ukuthi imoto lethu Khiyatani ubuya nyalo ngesikhathi. Kude itawulala ngaphandle ubuya nyalo ngalesikhathi. Ngiya edolobheni khuleka. Yiba besibuza solungagcine sonibene kuhamba njani? Oh ngiyabonga mabe yona Nkosi yami ihamba kahle bokusa. Ukhona usekhaya makhelwane. Oh namhla kayitshwaleni. Manje kukudinga bona lokho ukuthi ihlanza kayitshwaleni. Sohlala umgadzile ke wena ukuthi ihlanza. Iyobanjwa ngileshone na. Yabona mina understand wena sibali ukuthi ahlehle khambani ngawe. Ngani nje? Esibali la sikamanzini la. Yeva. Sithe usebenza. You understand? Akufuneka umuntu ongathulele. Yeva. Wena ngikutshela kahle ngithi gatsi nyamatane. Umele lapho kuye sitokhuluma nayindzaba naye. Wena ungathulele man. Uthi kwentekeni wena uthi ngimhambiseleni lo akwanginike ngisho sibhamu usengaze umuntu lesigebengu lesimatima nakajina kwanana nawe ngasikubamba sikukhalisa lapha sikubambe kamatima lapha mnike ukuthi angisikubambe kanjani into engaphathi ngisho sibhamu ngaphathi ngisho ini yabo uthi ufuna kumbulalisa nje ngeli ngaloko sigamanzini sekufuna ngifeme ngifele lokho yona mfana wena Ngakhona kuhamba ngihambe ngiyephi la sakufunda. la kamanzini Ya sakufunda. ngamane ngihambele ekhaya lakho hayi kamanzini la kamanzini anginankinga ngidawuqhubeka kumele kamanzini but ekhaya lakho vele angisa Ayikuphi hamba suka. nginankinga ngihamba vele nekuthi ngamela lo ngenta kona Hamba manje phela ngisuke ngikugubhela isicathulo mina. Ingona lo. Yeva ke sis Elizabeth. Hayi awadi mina ngiyanyanya ngalesikhathi umbuso kajajwa ngekwenta kwakhe. Angithi asiye Jesu nathi. Sibazalwane nje kodwa lo mfundisi ngalo sasimenda angazuthi sekufanele nje noma semlahle emdasibhenini. Kona kuliciniso sisi ngiyakuva. Cha mina ngiyala vele. Lokho kuthi nje bese sesimlahla ngazuthi yena sowone kakhulu kunathi sonke. Ukhuluma liciniso wazongikhumbula enye indzaba yaseBhayibhelini. Lo yamfatla bamkhanze eqotsheni. Yebo kunjalo. Kwathiwa lo ngenasona akathathe litshe. Yebo. Amgqobe ngalo. Buka bendani ke ngoba babaleke. Basukuma bonke bahamba. Kunjalo mamkhokheli. Hayi sisi. Mina nje ngosambele nginawe. Angifuni nje bese sesenda ngazuthi ke vele umfundisi vele ngoba nawe ungumuntu ungumkakhe. Nase silahla umfundisi wena sesithi yena kanjani? Ngoba kufuna sinibuthe nonke sinibuyise simakhe. Hayi kudinga ingasise kuliciniso ngidawukhuluma naye kepha ke mina vele akasakuyi ngidayisomveni ngidawufika. Ngidawuzama ukukhuluma naye ngoba vele bona timvo atsahambi kahle. Okay ngiyabona sinaleli somvo vele kwamele ngiye somveni. Indlela ngiyibuka ngicabanga ukuthi nathi njengebazalwane kufanele ukuthi kube khona lesikwentako sisukume simlanze umfundisi kahle. Hayi le ndlela la hamba ngayo. Hayi kudinga ingasisa ngifike sitawukhuluma nemfundisi ngidawukhuluma naye. Ngiyabonga sisi kungiphilela. Sifuna njani? Hayi ngemagathe baba. Ufunani la? Cha mfundisi ukuthi asikhulume baba. Endvodza. Kude mina into le ndayikhuluma nawe. Anthi nawe bongikhanza esandweni. Sokungcwele nawe. Konke baba konwa ngimlo mfundisi kulungise nawe. Ayikho into esayikhuluma la. Angiboni nje. No ungayithathi ngasencele baba. Ma umuntu vele ubala ngamaphutha but yathina ukuthi ukholekile. Ngilile iphutha ngilendile. Urompe nami ngifike bangikhala indzaba wena
bafatini bebantu njena njani titoreta kwakheli hayi sokalini madoda azoza sibonisa njengamadoda endvodza ethi bangakhuluma bonke hayi wena awunamfati yebo ngiyakwati sokungamnongini bami ngakusita ke mina unike lo mungamnongini lo kamzamo bakhona ya siyakhuluma ke nyana mfundisi ya habana mathotho ufuna ba noma ngithole mshongwana mshongwana ashongwe oh yabona ke nyalo uyakhuluma ke nyalo yatuhlungaza wena ngoba uyashesha ukuthi ibona ukuthi phela simadodza la kahle lalela kulula ukuthola lo nje ananivotha bama wahle ukuthi ngami nangenanivotha nje udzinga bani dzinga umdududu wakhe umdududu fontofu exactly yo ngakwati bese wena lokufiphala ke na ubona umuntu wesifazane hayi kuleka umanza tiri nje uzibona ushangana libona imasi ya ngiyabonga mfundisi wami bambi la yini yabona ke lalela lokujela kodwa indvodza wena yabona nafika lokucala ekhaya ubeleke nje biyabiyela tokhona lokuleli yebo umuntu kanjani phela usendaba lusito kuwe awufake leyo kuqala plan lo engasebenzeli kwesibili umgalagalela itimbodo takhe oh ya athi usesegatselo kwambona akubona ucenza lebala mina unakekeleke limpela yento njalo ke wena futhi bengicabanga manje mfundisi ukuthi selindlela ukuthi ubuyele esontweni nodweni nangingaba nawe ngibona yabona ke nyalo uyaphila ke wena selalela esontweni ngiyafuna kubela ngikhana manje bamfundisi nyana kwenu lokho hayi ngiyahlupha leli bahamba ngwawa kulikuku nje befika bahamba nawo umoya angithi inkinga khona nini nimaphi yinziya into kweloku kusale embileni abasabona usisuka phi nalesonto achubeka nalo nichubeke nje nalo mina ngitakhela mina kuwe mina nje njengoba sesiqalile nje nawo hawu sengwakho mina mfundisi wami bathi ke lasho asoyekele lokho yokudlala njengoba sengikutshelile nje nje singabe ngaphumelela la ucala ledrati usenzela kancane ungena kancane ngaleli khaya ya kodwa ugcine songene konke nje bese wenda kwakho manje uthi utavuma lokusuka le ngoba lo kontinele kubo manje lalela ungafuni ukuba ubuya kuwe ekhaya ekakho kunjanjanyana nansi likhale mfati wakho lela lo washona yes wena ke buthi ohlala ngandla takhasa kahle ngisibali makoti konke lalela ungayi ngabo konke lento le azonto achamukana nemandla yabo ufuna into idlalo yakhe inzima nansi yinyinto lemculo ucaba idangide unangisi inkosi yami phila njalo phinda njalo wesilima lokho wesilima le nje akukwati kunjani akusile silima sakini hayi phela uhamba idingisile umfana kithi akuphili lento le angikwazi ukuthi sifuta abantu asisilima phela awutshele le nto yakini ihambe aye kude into lephilayo lesitawukhona kuyena kusena lo mfana lo kuyimpimbi kuqosha lo muntu nenyamatana besibekile lapha ibalekile yaphunyula embi kwakho Angibonile mina kuma camera phela bengisethe ama camera kwathi lokho ngibonile ukuthi iphunyule kanjani lokho bakubhashise imali and worst part 10 rand lemama ngikutshela 10 rand 10 rand lokho kubambe 10 rand kwasuka lapho kwapha ngithi mina the best way msuse la khaya kithi akahamba ayohlala le I can't vele I can't cha ukuthi asiwanani nonyolo ngicuthe ukutshela la ukuthi ngibona ngamane kami uhamba uya angikwazi ukuthi utawubona singeke ngikubona kuhambe la isikona ngamane kuhambe la khaya lapha okay ngicela iplan okay otherwise ngeke ngikhona mina le ish ngifuna kulala nje I just want to go and sleep feel a stress I can't handle this anymore I'm tired Biyobanjwa ngileshone nayo njalo ngabo lesithathu nase kubumbene insimbi yesiphohlongo Nzambama
wenza nalo mali. Kunjani? Ukuthi nophi makwabo. Noma uhlala yini emakhaya. Bibidza iphindve ngemasonto nasekubumbene insimbi yesihlanu sihambaba uze ungaphuthelwa iyobanjwa ngileshone nayo. Usimbela umungunana into naye la ifuya la khaya lokwathi kucela kuhlala ngwathi usungubekele mhlambe abekatika ngithe lana akubuthe lo mlothela ukuthi ekseni sitovele sibase kube makhelwane sibangile ushoni lelanga silakolana yebo makhelwane yebo makhi kunjani kunjalo nje makhi hluke kanjalo nje yabona nalo lenhlala wena ukuthi nathanga khona la wendekeni waphila ekuseni kokuthi uvule bathakathi bayakufona ngalomlotho bese ubekile funa ulale ku clean pass la utobazi yevakala makhelwane yebo ngihlasela ngane ebusuku imakhelwane akulaleke yini uyagula kwalo gula ekhaya noma kugula lo mfana bhuti wakho cha angiguli makhelwane manje milotha phela sitekele endzaba lentela khuluma makhelwane sikwende njani phela utawuzinsikashisa ngifuna kuphi makhelwane ake lala ngifika ngomlo ntombadala lo Siphiwe utangitshasi wena nguphi Siphiwe lo ufuna kushada naDumakude lesichwichwichi yebo lesichwichwichi yebo sinani khuluma uthi wena wefika kuye watemtshela ukuthi ufuna kubona tibha yebo ngafika so ngiyangbanza mbe khuluma ngendaba yetibha befuna kubona sibhamu saDumakude njengoba wangitshela wena mina nakutshela wena ngendaba yetibha yebo wangitshela wena wathi wena uthi ke Elizabeth futhi wathi wena nanithandazela lo ndvodza leya awume mani ukuthi waphuma nesibhamu lesingaka akazange aphuma nesibhamu mani Dumakude awathi phela kimi shothi nguwe onemanga ke uyabona ukuthi unemanga wangitshela ngokuthi wena waphuma nesibhamu okay ufunani kenyalo kade indlebe sewuvisise kahle hamba eqolisa le kuSiphiwe angiyilapho lalela ke Rose hamba eqolisa noma ungawakhokha emhlabeni angiyilapho khona ufuna yena njani kuwe yena lokubona ngangwasite wena njani lalela kukami la khala sami isicathula unofika ukuthi ungibambele likhala ekhaya lami yeva ubufuna ngende awenzi nje wathi ubambele abantu emakhaya ukhalo ngalokho uhamba ukhuluma emanga la nangabe ugorekile hamba wenza futhi ngiyakubona nini lapho sikhanza siyakhuluma nasifunza sofika umgciba mina eshaqa lelo sifunza manje ngena lapha mina lapha nokwashaka besikhuluma nasifunza wathi nesikhuluma ngani usofika ndosibhidle emkhathini utenda cheap asobe decent ube ngifati yebo uyaba cheap noma uhlala ubulawa idlala noma yini akwati iphathe kahle akakusome kahle nje sifunza uyekele kutenda umuntu nje lomelo usifunza utawuthola thatha la kufuna akakushiya kanjani phinze kube ngulo heartbroken sisale thina sinje lalela ke uhambe ufuna kusebenza wena wathi asifuna emadoda asekele ndikade bantu asawumemani wena wekuwe phela la forget about this thing man hamba uye kakho uyolala lishonile la angilolala ungayikoxolisa kuSiphiwe angila utawukuya ngithi utawukuya ngithi mina angila ngithi utawukuya Rose noma ungangikhomba ngalomuntu wakho logwenjile angiyi kodwa ke la sifunza kunaye shaqa ngena mina sifunza mina wena sala ke nahlanze wakho yakahambe ngela ke sifunza ukubeke nahlanze ngenza mina yebo ke yini ke akuphathwa yini wena mina ngaphatha sesiphi ukuphathwa yini lalela hamba uyamfuna naye ngidamtshela phela nahlanze kuthi wena ndinga utakwathi kaqoqo usakudenda lo ndlula disengwa weva utende cheap nje bokumzala nanga phela nyaka kusiya 2019 nakusuka 99 lapho ufuna simele amadoda kufuna nathi siwalanzelela amadoda siwakufuna angeke kufunwa yindoda mina ngidofuna yona kude indvodza letakuthatha na utenda ngithi mina kude kuba cheap le ndabe ngikwenda mina ndabe ngifuna indvodza hamba sise ngifuna kusebenza ekhaya wena awangizolisa ngigezile nje ungibona nje okay hamba negeze kwaphela mama ni Rosie ayaphela shonile la ayisuka into ngenyanyise nje ekhaya lami ishonile la bathi kuyavelela umuntu ongishayela shwapha sa ekhaya lami kukami la inhloni uma sehamba ulala tozwa ngonela la bebelimnanzi kangaka igata amnandi
Wona washaya kangaka uthi ngivele sengivelile yini le ngifuna yona kangaka kuhlwile. Eish kubi man sis man. Ngicela imali man sis man. Eish. Angithi solo ngasuka phela le kakholeni bengihlala khona manje yabona lana vele sengihlala ngedwana kude. Ngicela nje ukuthi manje ungiphe imali ngito khona ukuthi ngikhone senga. Angifoti ihambeni. Angihambelanga. Kwendekani? Bangiqosha. Uqoshwa ngubani? Ngaqushwa ngosibani. Bathi ukuqoshelana. Eish. Wendani wena? Ngale sosigebengu lesahamba lesa. Angisibolibele uphe ukukhuluma uphe mina kathi indaba etingakudzingi. Anginamali mina enyalo wathi kahle ukuthi ngithi nenyalo silungiselela umshado anginamali nje yani nale mali oyifuna kule ngaka. Eish ngilambile man sis. Ucambile noma ngwakudla ngikuthengile khona lapha. Sekuphelile. Kuphela kwamaningi uyakudayisa ingona lokudla ngunuya kona. Wona nje ngento angazi ukuthi imali nje iyathi chamukela imali yasenjedwa. Ayikhiwe esihlahleni imali. Imali ayisebenda. Umdzala na ungaka. Kuthi nje wena uphe ukucela imali yasenjedwa. Diningi into longadenda la. Dani laba ngawe nje abasaphili ngikucela. Ungafuni ukuba spoiled nje wena. Imali yasenjetha nangabe uhluleka kutakhele ibhizinisi noma something uhambe ufuna umsebenzi nale emafemini bawacasha abafana nawe sengijikela angikujikeli khula ube mdzala utawuli bakucela imali kuze kube kunini wena okay ke angise ngithole lo msebenzi ke utawuthola ku utimisele ngaloko ufuna ngoba nje wena ufuna kucela imali ezifu bakutshela ukuthi la kimi khithi kathi Biyobanjwa ngileshone nayo njalo ngabo lesithathu nase kubumbene insimbi yesiphohlongo Nzambama. Bipinza iphindwe nemasondo nase kubumbene insimbi yesihlanu Nzambama uze ungaphuthelwa. Biyobanjwa ngileshone nayo. Imali yasenjedwa mina nje ngitele isikhathi sakho. Bewusitophe ukucela imali nje wena. Na ubona mina ucela imali. Vuka uyofuna umsebenzi ngoba uhlulekile kusebenza nasibalo wakho. Angithi. Hayi phela ngikhona. Oke ngeke ukukhona lokuqala kuqina. Ngeke kepha le mali yakho nayifuna. Khesa kupha kuqina ke sisi. Ngipha kokugcina Ngiphinze ngicela imali. Angaphathi isipaji mina enyana. Ngikwathi futhi nawe ukuthi ngicela imali. Ngifakela ku mobile money. Ndakubona kusasa. Okay sisi wami. Ngiyabonga. Hambe kahle. Into ngabe sewufuna ukuhlala tenga ngitohlela la tenga. Man, ungifunela yini? Hayi ngiyathanza. Uyangithanza? Thanza mina? Yebo. Kusho kwani bona uthi ngiyakufuna? Hayi ngitshela lo batshelile ukuthi angifuna ngakho ukuthi ngitohlela. Hayi ngikufuni bo. Ngeke ngiyakufuna. Ngifunani? Ngiyathanza. Angufuni. Kusho kwani ukuthi ngiyakufuna? Kusho lo batshelile ukuthi angifuna ngiyathanza nje mina ngiyakufuna. Yeye ngifuni. Yami. Yabo ngiphathele yona. Mnanzi. Ya ngikufuna. Mnanzi njengami nami mnanzi. Hayi, ngifuna ukutshela ukuthi umubi. Ngeke ngithole futhi. Ngiyali. Usemuhle nakangaka. Umubi. Umubi nakangaka. Umubi. Lana ngamanzini uliphathe kahle phela ungabe siyangihlazisa. Nama wakho lengcansa ngeva buhlungu ukuthi usukele kagogo wakho sofike lana wenda bugebengu ngamanzini la kunebugebengu nemantombatana
Angifuni ukukhanza bese uyakulanzelelwa Eva. Uphathe kahle. Ngiyakuthembisa ngayo ngikuphatha kahle futhi ngivirgin. Uvirgin wena? Ingumlilo lento inamandla lento ifanele lento aphakathi Jeremiah uthi ngumlilo lento lena inamandla lento ayivumi ukuthi ngithule ifanele uthi Jeremiah ngiyafuna ukuthula njalo nangithi ngiyathula ngiyeva ukuthi kunento lengiyibetray ngekhathi kimi lo prophet uthi noma bese ngithi ngiyalala ngivuke ebusuku ngikhale ngoba lento ingekhathe emathanjeni ami ivalele khona ingumlilo ayifuni ukuthi ngithule yamangalisa ufaro lento wathi ngubani noNkulunkulu ifanele lento yamangalisa uNebukadneza inamandla lento ifanele Ifisa bakhala ngabesewokele ifanele letho ifanele ithatha ukudala kwenzomusha amandla ayamangalisa letho ifanele ngaphakathi ifanele lento lena ingumlilo lento lena inamandla lento ifanelwe yamangalisa impilo yami lento yamangalisa impilo yami inamandla lento inamandla yaziwa inamandla lento ifanele lento aphakathi lento ayivumi kuba ngithule lento ishupha impilo yami lento ingaphakathi ngithathe ifanele